Tugire Kristo muraguwe neza, Imana ibanezereze, Imana ibahe umugisha. Mbahaye ikaze muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, aho tugomba tuganire. Turi mu izamu ryo guhindurirwa izina no kuzura umutima mweranda. Tugomba tuganire ku nyigisho zishingiye ku rugo mu mugambi w'Imana. Tugomba tuganire ku nkingi zo kubaka cyangwa zo kubakira ko urugo ruzima. Hariho utuntu dutatu tugomba kuganira ko dushobora kugufasha, kuko buriya urugo ni umutima w'Imana ukorera. Kuko mu rugo niho hagiye ibanga karemano, ibanga ryo kurema kw'Imana, uko yahinguye, uko yabumbabumbye Adamu, nuko yahinguye Eva, kugira ngo Kayini na Abeli baboneke n'ibanga ry'Imana. Ni ikintu Imana yasizeho, kandi buriya nta kintu na kimwe Imana yagambiriye gushira hagati y'umuntu n'uwundi cyangwa hagati y'umuntu n'Imana kitazana umunezero. Ikizana umubabaro cyose gikomoka ku cyaha, ikizana umubabaro cyose gikomoka ku nabi, ikizana umubabaro cyose gikomoka ku mwuka wa sekibi wamaze kuza muri twebwe. Imana ikavura ikabura uko igira, igahana cyangwa ikarekera inyuma y'uruzitiro ibyo nyibikona. Mutibaza ngo uko mvuze uko, kandi Imana nayo ihana, irahana mugabo si wo muhamagaro wayo, irahana mugabo si bwo butungane bwayo. Undi yaba yahana yari nejeje no guhana nk'uko umwana w'umuntu ameze, Kristo ntiyari kwirirwa arapfa, ntiyari kwirirwa iraduha umwana we w'ikinege ngo abanze koza. Yari gutera ihana, igatera idida, ducumura idida, ducumura ihana. Ariko urukundo rwayo, ubutungane bwayo buyisunikira kubabarira n'abantu tudakwiye kubabarirwa. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ndi kwiruka kugira ngo menye icyatumye dukundwa na Kristo kandi tutarabugukundika. Tugire Kristo. Mbahaye ikaze rero kuri utu tuntu dutatu: ni gukunda ak'umugabo, ukumvira k'umugore, n'ikiganiro kiyobowe. Ibyo bintu bitatu nibyo nasabye umukama, nibyo nahawe n'umukama, kugira ngo umutima w'Imana abe muri jewe, abe no muri wewe. Ko Yobu yaravuze mu Migabane 36, si Yobu ni Elihu yabivuze. Yaravuze ngo amajambo y'ubwenge ngomba kukubwira ngo nawe ari muri wewe, kuko Imana y'ubwenge nawe kuri we. Imana ni y'ubwenge nawe kuri we. Ibyo rero nibyo tugomba tuganire ko turaba ingene twozamuka, kuko ubundi imwe mu mpamvu iri gutuma ingo zisenyuka cyane, imwe mu mpamvu, bivuze nkanita, uzi agaciro k'urugo, bivuze nkanita, uzi umunezero w'urugo kandi azi n'umubabaro w'urugo, kandi bivuze nkanita yasumye n'igitera umunezero cyangwa igituma umuntu yangirika muri Bibiliya, ijambo rihumetswe n'umwuka w'Imana. Imwe mu mpamvu ya divorce ku isi, imwe mu mpamvu yo gutandukana k'umugabo n'umugore, ni ukwigishwa kutari ku rugo. Ni kuba mu kintu igihe cyose niwo wafata ipantaro ngo yambare nk'ijipo n'igikunda. Twara tubona uduhuzu twaturenze ibyo kwambara iminini byari bwaze, ugafata ikanzu yawe ukayambara nk'ijipo. Byaragaragara ko amaboko yamanuye kayazengira mu nda cyangwa ukayakenyereraho. Ubundi nawe ugasanga wari wambaye ikanzu, washaka kuja nko mu rubanza cyangwa useruva agacaguha ibipfutano ngo urenze ko nakwara ukanzu. Nabyo byaraboneka kutambaye akaruzi n'ipfutano n'umutama. Umugabo yambaye ipantaro arengeje ku kibutura, biraboneka. Iboka n'ikibutura biratandukanye. Urugo ntituraronka inyigisho yago icyarico. Ingo nyinshi zubakiye mu mubiri, ntabwo ingo nyinshi zubatse uko data azishaka, kuko urugo umutima w'Imana niho uri. Byari bihagije ko Imana ivuga ngo muri uwo murima iramujyane mutekanye. Ntiyavuze ngo muri iyo mirima, mu rugo hava igihangange, ave intwari, ko mu rugo hava mayibobo.
mu rugo hava intungane hava n'umusambanyi, mu rugo hava umukiristo hava n'umurozi, mu rugo hava umuntu w'umutima unyuzwe hava n'umunyeshari. Urugo nta gihugu gishobora kugira iterambere kititayeho urugo. Hari igihe bivuga ngo n'abazungu ngo bahanagananti ngo bakadivorsa ngo baciye ubwenge dishiwe, nta bugoryi babikorana. Ntashobora kwaduka ari umugabo ngo agiye gufatana n'umunayi atazi uko abana be basigaye barabaho, ntikikunda. Gamwe mwaba baje ibyatsi, kandi ikimenyetso cy'uko isi ishobora kumera nuko n'ibyatsi biba bihamera. Kara ubwoko bw'ibyatsi bameze n'uburyo bwameze. Kubera iki Yokabedi Mukamura yafashe Musaka mutwara mu rufunzo ku nkengera y'uruzi Nili? N'ikimenyetso kiri nzosome mu gitabo cy'Ihunguka. Nugomba kuva mu bunyage, igihugu kigomba kuva mu bukene, gishiraho itegeko rikingira umuntu. Nagira amabwire ko urugo ni umugambi w'Imana, ariko uko urugo rwigishwa mu madini atandukanye, mene muri eklezia y'iwacu, nta mpamvu n'imwe ari yuko urugo rworamo. Ndabaha akarorero, ushaka umwe ngo neko ziriho ziramye, ibyo n'ibanga ryayo, ibyo n'ibanga ryayo. Ubwabo ingo dufise ntabwo 5% dufise zubaha Imana ziri mu Imana, ahubwo turafise ingo zashoboye gukenyera ko biremera. Ariko ingo kenshi zikenyere ko ziba zarirukanye Imana, kuko ahantu hari Imana ntihabaho gukenyerera haba ukuri. Niyo shushanyo y'urugo rwa Abigayeli na Nabali, haba ukuri. Kandi n'urugo ruri mu mubiri, iyo urwo rugo riri mu bunyangamugayo nabwo ntirukenyererako, oya rurasenyuka rukagenda. Niyo shusho ya Ahasuwerusi nande na Vashiti. Ibyo bintu rero ari bibiri ubikombinye, usanga ingo nyinshi uyu munsi zitariho. Kandi abasenga, abaririmba, ababyinira Imana, abihebera Imana, abapasitori, abahanuzi bava muri izo ngo. Niyo mpamvu benshi bangiritse. Abahanuzi 3% b'ukuri nabo dufite, kuko iyo twari dufite igihugu cyogiza amahoro, umugisha n'umukwe gwiza, harakamuna tutobonye, harakamuna tutobonye. Iyo utaragenda ngo wegere ibigo bimwe bimwe ngo uraba ubuzima buhari, uca wibuka icyo todo chômage sigura, n'icyo ari cyo umuryango usigura imbere y'Imana n'imbere y'isi ndetse, kuko Imana niyo yahaye ibimera isi, niyo yahaye n'umunezero isi. Ngashitani irabitiza ngo umunsi banavuga ati ndahagaritse urubyaro ngira ngo rishindi system byo kwemera, kandi mudafite inata ngo muzopfa mutabibonye. Imana ishobora gusigaza umuntu umwe canke babiri kabagwiza. Icyo yakoze yanye n'ubwacu, kuko niyo yashyizeho uburyo bwo kurondoka. Nimugwire munganire ivy'umazi. Iyo si mwitangura ikigabane cya kabiri, ahubwo ari icya mbere. Jewe narabisezeranya ko ntazongera kubikora, ko abakristo mwese nimusome ijambo ry'Imana. Imana ivuga iti tugire umuntu tumushushanye ko ase natwe, kandi agafi zo mu kiyaga, inyoni zo mu kirere, ibitungwa, ibikoko byo mu ishyamba, bene ubwoko bwose bw'ibinyogomo. Imana irema umuntu iramushushanya, irema ufise agashusho k'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana irabahezagira, ni mu Itanguriro 1:28. Imana ibabwira iti nimurondoke kandi mugwire, mwuzure isi muteko muyiganze. Nikurikira umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu ntuyoba n'igikunda. Nimba umugambi w'Imana ku mwana w'umuntu utayoba, nagira ndakubwire ko hari ubundi buhirwe bwo kubaka urugo
kandi ruzima. Kanatsinda Zaburi 127 iravuga ngo Uwiteka atari we yubatse bandi mwese mwubakira ubusa. Niba umuhinga agomba kubaka inzu akora strategy zo kurondera credit akaraba n'ingana zo yakamenya ati n'iyi nzu nariya neza aho nakuye amafaranga bazoza bayiteze cyamunara bazoza bayitore kandi ushobora kuzohomba umuruho wanje ngasanga aho kungukaneye nduho wategereza kwitegurira kubaka urugo uvuga uti ni ntago yitwararika kugwanje ruhande Imana ishobora kurunyaka. Hari ibintu mwitiriye shitani. Mbabwije ukuri muzasoma amajambo Yesu Kristo yagiye avuga. Umugabo yitwa Luka ni wabonye Yesu Kristo nk'umuhanga, nk'umunyabwenge arenze. Kuko Luka yarigishijwe Yesu Kristo niyagendanye na Yesu Kristo kandi n'umugishwa wa Paulo. Mbabwije ukuri Luka yaravuze ngo ntimugatinye, ariko aravuga imvugo ya Yesu Kristo. Ngo ntimugatinye igishobora kwica umuntu kidashobora kwica ubugingo. Mubwe muzi ngo shitani yica never. Ntawe utwara ifite. Gusimani yatebikarambirwa nko kujya kwaka bikavuga ati kozamo. Ni namuyitegeko ngo kozamo iricecekera yirabira hige. Ni muziko nakabaja gupfa mu bami wa mbere 22 akabaja gupfa imuzi neza yuko Imana yamurungikiye umuhanuzi umwe azara kantu karobetse mu bahanuzi biwe yemera ababaya nashira amajambo 50. Nyirabara narenga kuko harimo nabo Eliya yari yamaze kwica. Yaramaze kwica amajambo 50 bari basigaye ntabonzi. Abahari abahanuzi benshi niko sinzi ko bivuga igitigire. Sindabyibuka neza. Ngaho aravuga ngo ninde yogenda. Abami wa mbere 22. Avuga ngo umwami w'Isirayeli na Yosafati abami wa 22 Reka mvuga ibyo mukama gusa kuko ni birebire. Kamere kuri 18. Umwami w'Isirayeli abwira Yosafati ati nakubwiye ko ataneza yigera abura kubinyerekeye atari nabi gusa. Ubu n'umwami Akabu. Vuga asabye umwami w'Abayuda ngo aze kugirana uw'amajyaruguru ambwiye bona ab'amajyepfo biyunge baje gutera. Avuga ati banzu baze umuhanuzi w'umukama ko tujya kwerekwa. Baraheza baramuhamagara araza. Aje arababwira ngo intumwa yagiye guhamagara Mishe imushikiriza ijambo avuga ati ngo rero amajambo y'abahanuzi yahurije kuri rimwe naryo rikabwira umwami byiza none ndagusabye nawe ijambo ryawe rihurize hamwe n'iryawe. Umva bagombye gufata umuhanuzi w'umukama bamuha igiturire ati twese abahanuzi b'ikinyoma twese abahanuzi babaye nashera twabwiye umwami ko azokwererwa mu ntambara azogaruka amahoro. Ngo nawe uje kubivuga uko nyene ngo nawe uje kubura ibyo byiza. Ngo Mishaci avuga ati n'umuhanuzi w'umukama ngo ndarahiye Imana nzima icyo umukama aza kumbwira nicyo nza kuvuga. Haleluya. Ngo ashika aho umwami amubaza ati mbega Mishi tugende kugwana i Ramoti muri Galahadi canke tureke? Nawe amubwira ati genda werekwe kuko umukama azogita mu minwe y'umwami. Umwami amubwira ati nzokurahiza kangahe ngo ntihagire ikintu umbwira atari ukuri ku izina ry'umukama. Avuga ati nabonye Isirayeli yose ishwiragiye mu misozi nk'ubusho butagira umwongere. Ngo niho umukama yavuga ati abo bantu nibagira bashebuja umwe wese niyisubirire imuhiriwe mu mahoro. Imana yabatabaye ibanje kubanyaga umwami amanje gupfa. Ngo umwami w'Isirayeli ni Akabu abwira Yosafati ati ubu n'umwami w'Ubuyuda ngo sinari nakubwiye ko ataneza yigera abura kubinyerekeye atari nabi gusa. Ngo Mishaci avuga ati ubu rero umviriza ijambo ry'umukama. Nabonye umukama yicaye ku ntebe yiwe y'ubwami ingabo zose zo mu ijuru zihagaze iruhande yiwe zimwe iburyo bwiwe izindi bubafu bwiwe. Ngo umukama aravuga ati mbega ninda zoenda Akabu ngo aduge kandi agwira Moti muri Galahadi. Bino muhanuzi abivutse ariko aramufasha gutora ubwenge. N'umwami yicaye ku ntebe y'ubwami mugabo atakaje ukuri ku mwami
ntagire ijambo ry'Imana mu buzima bwiwe ni igipfu. Ariko ngo iyo urupfu rwaje bigira gute? Umuntu bari abandi ko ndavuga ati vugire urwaje rwaramaze gusenyuka urashobora kubyuka. Ivuge naramaze kumutegereza kumutora iyo aba wari wiyitse ukamenya amaherezo yawe wari kumutora. Gasisha shimwavu wataye niyo nyari ushobora kutaniyagira uyigutorera ngo ayigukurikize. Mugabo umuntu afite ishusho y'Imana ngwibara mara umugabo ari umugore hari gihe mukubata mwiyumviriye ngo nakano kanje kagarezi kagwe kanseri baragace baragakura kugira ngo ayamana abanda andi mano abandanya fonctiona nepfa. Wararusenye mugamwishe ni uzobyaza umusaruro. Urugo ni umugambi w'Imana sugukinira ku rubugu. Urugo ni umugambi w'Imana sugo gukinira ko biyara. Urugo ni umugambi w'Imana sugo gutora ukuguru kukuryo ngo ugereke ku rubavu ngo utabagura ibishusho byo kuri Amstel Bia ngo yamu a woman ngo yamu a man uri umugabo uri umugore. Urugo niba hari umuzigo mwikoreye mwamisore mwabakobwa mugambiriye kugishinga mu byumva. Urugo ni umunezero, urugo ni Edeni, urugo ni Kanani. Ariko iyo ufite Imana kandi iyo Mana ntuyiraba muri mugenzi wawe uyifitemo wonyine kuko enemy icyakabiri kirakwiye. Niyo mpamvu n'umarubitira avuze ngo have mark play ntuce wirukwiye wiruka ububaye wa nyuma. Vuga ngo have mark play go. Iyo ubyuka genda kiri muri play kuko biba ngombwa ko kuri go ugaruka ugapfuka amande ukongera guhaguruka abandi bakaba bacomotse wamaze gutsinda. Mubyumve mubikore mubizi nta wundi munezero uhari kiretse umugabo n'umugore bahuje umutima. Nta wundi munezero uhari kiretse umugabo yisobanukiwe n'umugore yisobanukiwe. Ukamenya ko umurima kujya bakota imirimo Imana ishobora kuguha umunezero. Wundi munsi akavuye ku mwasi ya minyora rivugwa muri yo 36 twayiganiriye ko kare ikagira igashinya amenyo ngo byavevuye ikavevura. Imana ikavuga ati buretse nga mwana wanje mbaye nkubitse gatoya. Kweli kimutabyumva mbaye nkubitse gatoya nga nibisigura kumenya ibanga nibisigura kutayibanga kuko umwana w'umuntu ngo yamye nanize Imana. Yumvira Farawo gahitwa Farawo ari ku isi abari mu gihugu cya Farawo muri Misiri bakanima itagira ukwingana. Iyo binikagera mu matwi y'Imana muga Farawo Imana ikamubwira Imana ikamwereka ibitangaro inzoka zikaza nanje ati mfite abanyamarero ikega nireke gahinduka amaraso nanje ati nabishoboye umukungugu gahinduka imibu reka mbabwira imfura zose zigapfa reka mbabari mugakomeza agashinya amenyo ngo akurikiye umunyasirayeli ko niko muri ko mukabikora abagabo mudasobanutse n'abagore mudasobanutse. Ukunanira kubaka ukomeze witatire ubyaragure hanze utazoreze ko n'abandi utabaretse. Cyuri kurakora ntukizi mivu muri kuri kwegera ntuyizi nyakuzobara ntuyizi. Yawe yaravuze ngo nimwigeze mumenya ko umushawanyi wakarukiye mu buto mushani ugize umuntu mutima wawe ari inyama bagashiramo ibyuma bagashiramo amapare kabigenda ngabo umushangiye vuga ngo umuntu aranyereye. Gyo banga baganga nibarabibabwira kitavugwa n'igiki. Iyo mubona babashiramo amapare werutse nabonye kugendera papa bagize aparezi ya pare naho nagize kide kuko negeze gwaje umuntu agwaye corona mu bihugu biteye imbere mbona zijya pare ko zikora kana kuyi bwege gusa nakuyikindi kintu mu hara. Ndavuga ngo nije mucakabiri ngaha no gwara iki kukishira bonisi kuko narabye facture isa. Ndavuga ndi yaba magara yagugwa hari abantu bafite uburenganzira bwo kuyagura. Mugabo ndaraba hari abantu bubasha Imana muzorabina yari nayo gutama w'umunyarwanda nabo bubasha Imana bagera ku myaka 110 akivuga gitanga umurage ameze neza. Si urubanza sico ndiko ndavuga mugabo ndiko mvuga iki iyo aba waruzi ko umushawuri muri we wari munyerera hari abimana yashimye gutwara akirikana nazi impamvu mugagenda yisonye biranyereke myaka namaze ndayikorera maze ndayikorera
kuko mu ijuru windi system nzoja gukoresha nihuye niyo mu isi, niyo mpamvu nakwiye gutaha kare. Mwebwe nyene mubyemera mukanabisaba ngo mukumbuye iwawe, wakumbura ataco murakora warungitse gukora, wabyabana nurabarera, wamarira ngo azohera ninkubona, uretse kubana ari Imana kuri iyi si uzoyibonera he? Kwatamunye gahinda azoja mu ijuru, banza ukitwa imibabaro. Kiyo batubwira Lazaro umworo umutunzi n'umworo Lazaro ntiyigeze agira gahinda, no, yarabinezerewe niko byari. Iyo wagize agahinda Imana yibutse icyo yakoze irazikira musange mu burenganzira bwo kuyiburana. Uwo mugabo akabi Imana imuhaye umuhanuzi, uba amajambo ujya kumva ni menshi, ibica muri telefone yawe ni byinshi, ibiri kuri YouTube ni byinshi. Imana iguhaye akanzo kama ko kumva inyigisho yonyine, ngo abantu mufise inguma mukagira imibabaro, ngo mukagira n'ishavu, ngo nimuze kuri tura Imana, ngo nimwamenye ko imishaya yanyu yanyerereye mu buto mutosoma ubuhanuzi bwo muri yo, ngo nimwabimenye yuko ni imibiri yanyu cyangwa imibereho yanyu, ndetse Bibiliya yandika ngo n'ubuzima bwanyu ngo bwaciye buherera mu buhumbi. Nguyu akaba nanavuze ati ibi bigabo birenge ibihumbi n'ibihumbi byawurije ukintu kimwe akakantu kamwe gagasengre tokaje sinokiga ahubwo atebabwira Yehoshafati ngo sinakubwiye ko ataneze muvamo mve ngene byagenda. Ahubwo ati nabonye mu ijuru we Shetani yagusabye, nabonye mu ijuru Imana ivuga ngo ninde yosukasukira, ninde yosuka. Umva Imana iciye no mu kanwa k'umuhanuzi wayo iradevoye sokre yiwe, mvuze ngo uramenye mu kirundi ubundi ucumenga ndadekonye. Nagira mbabwize ukuri, iyo aba waruzi impamvu uriho wakubasha Imana. Ni naryo sezerano twakiriye umunsi w'119 ko kumenya ubukuru bw'Imana ariko soka ariyo ntandaro yo kurambira ubwiza ntangere bwayo. Nimukemere kuza mukenyagurika, nimukemere kuza muvunagurika, nimukemere kuza muhuruduka, nimwigishijwe ukuri kw'ijambo ry'Imana nibwo buzima. Ngo umukama avuga ati mbega ninde yishuru, ninde azohenda akabo ngo aduge kandi agwe iramotsi muri Galahadi. Ngo umwe yishuruku uwundi akishuruka, umwe yishuruka uwundi akishuruka, kuko ariko aravuga ibyo yabonye mu ijuru. Ngo umutima uraza uhagarara imbere y'umukama uvuga uti jewe nzomuhenda. Umukama amubwira ati uzobigenza gute? Ngo wa mutima uvuga uti nzogenda mba umutima w'ikinyoma mu kanwa k'abahanuzi biwe bose. Harugi ugwishi rw'ibyemezo ribishana ku buzima bwawe, kariya gatima membero kakubwira ati yamara buretse wari ukwiye kukubaha. Ngo wa mutima uravuga uti nzogendamo umutima w'ikinyoma mu kanwa k'abahanuzi biwe bose. Umukama amubwira ati uramuhenda kandi uzobishobora. Umva ko nawe Imana imushyizemo ubushobozi. Genda ubigenze uko. Ngo raba ubu umukama yashize umutima w'ikinyoma mu kanwa k'abahanuzi bawe bose. Umukama yakuvuze ko inabi. Ngo hanyuma Sedesiyasi mwene Kenahana aregera kubita mishe kwitama avuga ati umutima w'umukama wasohotse uva muri jewe kugira ngo ukuyagire waciye hehe. Misha avuga ati ibyo uzobibona umunsi wagiye kwinyegeza hiherereye mu cyumba. Umwami w'Isirayeli avuga ati nufate Mishe umujyane kwa Amoni umukuru w'igisagara no kwa Yowashi umuhungu w'umwami. Uravuga uti nguko uko umwami avuze, nimushire uwo muntu mu nzu yibohera, muheze mumugaburire utwo kurya dukeyi n'utuzi dukeyi gushika ngarutse amahoro. Yaragarutse yaguyeyo. Misha avuga ati ni ukuri niwagaruka amahoro umukama ntazoba yavuze aciye kuri jewe. Yongera avuga ati yemwe bantu mwese nimunyumve. Bagiye umwami w'Isirayeli yagaragaje kubura. Yozafati aramanika amaboko aravuga ati horeme 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 horeme.
ati yikoti kandi yarishushanyije aho ganda yambaye ikanzu y'ubwami agenda yambaye ijinisi n'irakosta muramaze kubona babatama b'uyu munsi kugana yambaye ipaze cyangwa agatenge yagiye yambaye akamini kugira ngo n'imihiro muyibone yo mu ntege reka mabwira ukavuga uti arabize imyaka 50 cyangwa abize 18 atabize 16 muri ko muyingereka ndaje tuganire inkingi yo kubakira k'urugo ruzima ndababwira utuntu dutatu no musisimbarambira gukunda k'umugabo ukumvira k'umugore ikiganiro kiyobowe n'utwo tuntu dutatu ngomba tuganireko uyu mugabo akaba Imana imugiriye inama ariko kubera ari cyane yo twaratubona icyakunze bavuga ngo ni chance nimba ari jambo ryambabaje n'igira ngo mereze chance icyasi cyo jambo n'umuzinda risobanukirwa ndashaje kandi nabyumvise ngire umwana ariko sobora bavuga ngo icyakunze kiye kongiye gukabavuga ni wow uyu mugabo akaba Imana imugiriye inama uwo mugabo atagirwa inama n'ingingo y'Imana uwo mugabo ahora uruduka ntashobora kubaka urugo rurimo amahoro n'igikunda hari abantu mwavutse mu miryango irimo umuvumo akabu yari afise umuvumo ukomoka kuri Salomo hari abagabo mwavutse mu miryango ikomoka mu umuvumo murakinagara n'abagore mubakura mu burayi reka mbabwire ikintu kimwe iyo mvuze uburayi simbivuze muri boîte doni kuko ubundi ngo ziba zitangiye kugangura ubunyene inyuma yacu ko no kuri twebwe boîte twari inyegeza n'ari ku mugaragaro sico kimwe n'uyu munsi reka mbabwire igihe cyose warereje cyangwa wubakiye urugo rwawe mu mubiri gusa wigishijwe ko umugore ari umugore azi kutigita ko umugore ari umugore afite ikimeriki wigishijwe ko umugore ari umugore w'inzobe imeze uko ngo w'inzobe ya bido ngo jone ya bido siko mubivuga warigishijwe ko umugore ari umugore ubyanaga nabwiye ko utabyara n'umugore mu gihe bamusezeraniye kuko kubyara ni cyangwa cy'igikorwa cyabaye nabyo uzi ko nawe ubyara atari wazanye umuvumo muri nagira amabwiriza ukuri kw'inkoni y'Imana hari abantu itazihanganira tuwa kw'Imana yaremye umwana w'umuntu ngo imuhane mugabizi babaranaje tubiganire niba byabaye kuri Melkiyoni na Gaspari byo mubako ko bose ni ibirego niba byabaye kuri X na Y byo mubako niba byashikiye Y X na byitege hari ibihano bitazoba kubarotse bizoba kubiyorobetse ndaje tuganire gatoya iyi gushobora kubakira kurugoruka nta bundi butunzi n'ahandi hantu mbabwije ukuri 100% reka basifate ku biharuro byumvikana reka fate 90 by'ingo zisambuka ni kubera kuzitereramwo mutaza akamaro n'agaciro k'urugo ingwanyisha gusambuka kwazo impamvu divorce waragize ikeme ukongera ukaja mu rundi nayo ikeme ugeze mu kwa gatatu mu kwa kane impamvu divorce waragize ikeme ukakomeza ukaba umunani impamvu divorce warayikoze ikemera ugatabana bikemera impamvu ibigu birenga bikemera ugahazira rirari ry'umubiri wawe iseseme ntigutange ku muntu ndaje kubwira ko ari kubera kubura inyigisho mudasubira kubeshira karande none karande kugwaho niki byakozwe n'abasabakuru ni naho twabahambye twarahubatse nibyo biriko biradukwega dufite ubwenge mwiga mu ishuri mukiga muri Bibiliya mwuzura mutima w'Imana mukavuga mu ndimi ko manareka nifatire mu gihugu cyaje cy'amavukiro ubu mwahora muvuga ngo muri Eklezia Katolika niho tuzura mutima w'Imana ngo niho bavugishwa ndabarahiye niho bacana igicaniro cy'umugabo mwahora muvuga ngo nibatse Mariya gusa reka da muceceke ubu n'indirimbo zabo baravumye rwose niworaba
mwaramufatira mu misa ya mbere ndabivuga uko mwaramubivuga reka dawe umuceceke ariko none se uyu muvumo w'ingo zisambuka ku rugo ari umutima w'Imana ukorera niki kuko nuva mu rugo ruvumye uzogaragara ko umuvumo kandi bizokurisha ko wikuraho ariko nuva mu rugo ruri mu mwezagiro niyo utazaho ufite byinshi uzomunya byinshi kuko hari umwezagiro uwerekeza mu buzima bwawe mwibaza ko ari iki kizozana kizomanura ubwami bw'Imana ngo buze kuri iyi si bubeho mwibaza ko ari iki kizomanura amahoro y'Imana ngo azebe mu gihugu cyacu ubu ngubu kubera uhagaze uravuga ngo amahoro arahari ndabyumva ubwo rero nandi utarahagarara ngo urabe niho ubwanwa bwawe bwakomeza bugatwarwa n'akaga cyangwa bukubama bugafuka umuntu nimba uba ufite tugire Kristo vuga ngo urugo mu mugambi w'Imana nimusubira kwibaza ngo arandi hantu tuzokura umunezero nimusubira kwibaza ngo hari nk'iyindi nkingi y'iterambere nimusubira kwibaza ngo hari iyindi nkingi y'amahoro nimusubira kwibaza ni urugo ruzima ni agaciro k'umugore mu rugo n'agaciro k'umugabo mu rugo biha agaciro umwana yabyawe n'ababyeyi bazima batiyororetse najya kwibera Imana agaragara nk'umubyeyi abatateye igise akagira ibishobisho kugateka akazi na muntu ariko uyo muntu yavuye muri uwo muryango w'amahane uwo muryango wawukaniye mu cyumba uwo muryango wananiranye n'umukristo azoja kwereka ngo ati rero n'uburyo mu bantu buhire sinza kana baranditse kuri YouTube nabona ariko rero nawe nyine bakwiye kuraba umuntu yambaye shizibu atayimerita kuko umuntu yagakinya yambaye shizibu muze hose kuri YouTube ntibakwiye kuraba umuntu atayimerita akayambara bamuhane kuko hari imyambaro y'icubahiro ariko kagaheko nyina yagendana warurasago yamutongerera ko ntabihuriye n'ibiganza Musenyeri yamwubitse ko ngo ariko aramwatira ntabihuriye n'uwamwigishije teologi n'ibikunda uwo mugirwa nutava uko wipfumuza cyangwa ngo bawumupfumuze uzomuherekeza apfe kurataraje ne kuragotsa kakantu k'ubusambanyi imyaka 1000 ntirahera kuko nawe ntayaramara ku isi were mu gisokuru cy'inyuma nukuvuga iki uwo muvuma natawibohoza ko kikaba nk'igikomere kakaba nk'akantu kagashashara azaja mu isaki yavuga ati wambe naramuyanganiye mu gwe ndamwandikira asange mu biro amusi wowe ijambo ryawe tuvuga na musare Yesu usanga mu biro kandi uwo musi ukumwakira nazo basanzwe batanga amajambo mu biro ndabarahiye siwe nawe yavuye nahamuherekeje nagira amabwiriza ukuri izi protokole zose mubona zo kwisi umugabo n'umugore bafatana mukambara mukaberwa amaprofile yanyu nimworaba imanza zanyu nimworaba mugano koko kukuryo mukaragana bakabayisana ngo nibaherekeze ndabyemera nibyo mugashaza mukaberwa ukava kujambuka ukava kukira ukava mu cyumba baguma bakwimura mukaza mu cyumba nibyo ndabyemera nawe bihuriye n'urugo rw'indani mu mutima nawe bihuriye icyo protokole yose isiguha wewe w'indani ni kwa kuri ni bwa butungano bwo tuwiteka niwe liteka ni warinde niwe wanyimitse niwe wagezeke none mpura kumugaye mpura kwigisuzugura kuko birateye ubwoba biramaramaje ko ni cyamamare nka uzi kuvuza piano neza uzi kurimbisha abantu bagaheza gigwa uzi kwantona indirimbo bakaririmba neza ukazubona ngo watende umusatsi ngo atende umuyaga umunzi wawe ngo yagizike ngo rama urumva cyo wanyu byarashize nyine wowe yakanye amaraso ngo wari umukobwa wateye indango nakorenda ngo nukeneye kuzomurongora ngo wagizike utuni wa munyemana mwami batanga urumva ngo rakakuvuga ngo Imana ngo ngo wanuzi bwabwe kinyoka bamasubiza inyuma Imana irababaye uko tumva ko umugabo bikwegera umuvumo mu muryango we wose akabu yarababajima asenya urugo rwiwe kandi burundu
ndiko ndavuga inkingi y'urugo ruzima ugukunda k'umugabo. Iyo tuvuze gukunda mu bihe yindi shusho, mugabo gukunda ni iki? Iyo uvuga ngo ibigori byakunze ngo ujya murima warakunze, waratabiwe, waravomewe, waragize abari yindi mbaraga ihari, kandi bavuga ngo wakunze kubera ibyamwa wanye. Nawe mwinjiye mu rukundo kabakana murashika rero turanabyigishaga nanjye nahoze ari byo nigisha, ariko nagiye kubona ko hari igihe twigisha Imana ikifata ku muntu. Turashika turavuga ngo urumva ngo mwabagore ngo mubimenye ngo hari ukuntu ngo mwishizemo ngo kwiyo umugabo akuresha, waguma gutelefona, waguma kubaza ngo sheri ngo wariye, ngo sheri ngo wagize iki, ngo wagera mu rugo ngo ukimvira ngo uwo rero ngo azombaza 10, ngo kora mbaza 1, ngo azombaza 10, ngo kora mbaza 2, ngo azombaza 70 ukabigwiza ngo kada ngo sika Imana yamurenge ngo umugabo yagejeje mu rugo ngo arapfipfura wakavuga kako nakame ngo n'inzu yubatse ngo avuga ati nayejeje ngo bisigaye no mu mazi n'ibindi. Ubwo n'ubujyaje nanjye narabyigije mu zoga no mu nyigisho z'urugo mugambi w'Imana, ariko nagiye kubisobanukirwa kuri umugabo wa Kabu, n'ubu nabisobanukiye ku bagabo 4 bavugwa muri Bibiliya. Tuvuga niko nditwigisha inyigisho zo mu mubiri gusa, nta mwuka w'Imana uri. Twigisha inyigisho zo mu mubiri kuko Imana yabifite akantu yibikiye kujya bwiriya ngo ceceka gusa kuvuga ngo jeje ngene sigaye barabisha abantu mfite abarenga 1000 batarapfukamira Bayali. Imana imbere yuko ikintu gisenyuka, Imana imbere yuko umuntu apfa, Imana imbere yuko umuntu avevura nyene bivura kenyuza agatandukana n'Imana, kuko hari abantu bagenda baratandukanye n'Imana. Hariho bene Kayini, muzosome mu gitabo cy'Itanguriro 4 mwongere musome no mu gitabo cyo guhanura 24. Hariho bene Kayini, abantu bubatse amazu bireme barambara neza bireme, mugabo ari bene Kayini baratakaje Imana bagendana ikidodo mu ruhanga. Ariko Imana ikavuga ati no uzokwica uzogwicuringo, nico cishera meke akamavyuka boroga. Muzosome mu gitabo cy'Itanguriro nyene. Ndiko navuga iki sibyo? Inkomoko yawe niyo ntandaro y'umunezero wawe, ariko kwisobanukirwa kwawe kavuga mbega iteka ry'umugabo niki ni kwabira kubyara ngo n'abakobwa benshi niki, ubundi Ibrahim Imana niyo kumwizera. Cyo nicyo nise gukunda, ugukunda. Sinavuze ngo urukundo, sinavuze ngo ukunda umugore wawe. Ubundi nakuza kwigisha muri mu Banyefezi 5 uko Kristo yakunze Eklezia akayigura. No ubu muri mukunze, mwana w'umuntu ni igihugu, mwana w'umuntu ni umurima, mwana w'umuntu ni igihanga. Bibiliya ngo umwana w'umuntu wamubonye kwiki ku buryo watse kumunganisha nawe. Cyo si Dawudi yabivuze. Ubu muri mukunze. Ureke kuba umurima wangiritse. Hejuru y'umugabo nta kindi kintu kihari, hari Imana. Hejuru y'umugore hari umugabo mugabo ku buryo butangaje, si hejuru nko kugerekeranya nk'uko Imana iri hejuru tubibaza nk'uko suko biri. Ariko kandi wumva yuko buriya nk'ubu wikoreye indobo ikikorera n'akabido, ariko ntwara tugerekanye ibintu biri kugwiza n'amazi menshi, ugatwara ibido n'akabido cyangwa ugatwara indobo n'akabido, kuko wumva udashaka kuremerwa impande zose ugaca ufata kimwe bakagereka ku kindi. Abo ubu ni mu ruhibyo nabyo muzi bakagereka ku kindi, sibyo? Bikaba bibiri hejuru. Burya ikiri hejuru gikuye ko waza wumva umenga ubaye nk'akababi kandi aricyo cyari gitoya, cyagaragara nka gitoya. Burya munsi y'uko ubumana uko bukora ni mu bunzi, umwuka w'Imana uko ukorera muri twebwe. Gatoya uhaye umugongo Imana ubona umenga nacukoze mu gusigara urinje bajebye mw'isi, usigara upancaritse. Kisanga wari umugore kubera ko uri umurima wangiritse, utari umurima ukunze. Kisanga wari umugore sigaye ugenda baguza nkuko barakubwira ngo yamara wihoye birahore n'umugabo wavuga niwe yaguhaye adresse. Ubundi muzi basanga sigaye rondera no kwicara kandi cyane no telefone ukabura, gashana gafoto kuri statura wovuga uti wari wagiye ukabura, mutima wawe ukama urekere.
ugahitamo guparikinga kubera ko wirengagije icyo wise gitoye mu gutaza ububasha bwacu cyo gituma wasigaye naho igihubaho ariko urugo iyo ugwubatse uzi ko mwene gwa ari Imana uhura n'umunaniro w'ikintu kiremereje cyane ukavuga uti Imana iki kiremeye niwe uzokinkurako ni ukuvuga ngo ugaca ugenda ukibera imbere y'Imana kwa kwibera imbere y'Imana Imana ntikureka ngo usonzogorike aha niho akoheretika n'indwi yavuze ngo ngako ngo umugozi w'inyabutatu ngo umuntu umwe ngo ashaka gususurutsa uwundi ngo kandi ngo umuntu umwe ushaka kumugwanya ukamunesha ngo ariko babiri kuko bagize umugozi w'inyabutatu ngo biragoye n'umusiguzi ko basoma izindi Bibiliya atari Eklesi natwe niko hereti nimureke kwiyunganisha nimwiyunge n'ijuru biremera uku gukunda k'umugabo ni gusobanuka kwiwe Akabu yaranse yangiriza umuryango wiwe intandaro y'Akabu y'ukwanka n'uburyo yarongoyemo iya kabiri y'ukwanka n'uburyo yitwaye imigenderanire yagiraniye na mugenzi w'igihe yishe Naboti amuzijije akarima burya n'ubukonzi bw'inda Bibiliya iravuga ngo ariko umugabo umwe aracacisha arasisha umuheto agema umwami w'Isirayeli mu iteranirizo ry'ibikingirizo by'ibyuma yambaye muzi uko byari byagenze abahanuzi bamaze kumbwira umuhanuzi w'umukama agakubitwa mishe Sedeshi yasaka mu muri kofe kwitamo kamubwira tuzobibona uri kurahunga umwami w'Isirayeli n'umwami w'Ubuyuda baciye biyunga baca baragenda baja kugwanira Moti muri Galadi urumva kutumva ko umugabo niko kwangirika ku muryango wiwe ikwigisha ku muryango sindi kwigisha ku mugabo umwami w'Isirayeli abwira Yosafati ati ngira niyoberanye meze ngende ku rugamba ariko wewe ni wambara ibyambagwa byawe murumva umuntu abivuze ubu ni Akabu niba kakajambo umuhanuzi yamubwira kamutongereye mu mutima n'abahanuzi bo bamukubise bikemera atangwe kuvuga ngo agira yiyoberanye aya ni amananitsi kuri Isirayeli no ku muryango wiwe w'amaraso igihe cyose uzumva imbere yo gukora ikintu ugira ubanza uraba ukundi kuntu kugene uhisha icuri mwami guhisha ko agiye ku rugamba kandi yaruhagurukiye yanagwambariye yanarusabiye ramforo kuko umwami w'Ubuyuda yari yamubwiye ati ngo uje kumfasha aka kalima niko yazitse kuko nawe yari yaryejeje Naboti umurima w'umurage akalima nako murage ngo ariyoberanye hamagenda ku rugamba umwami wari amategeko abakuru b'imikogote yiwe 50 avuga ati nimugwanye umuto cyangwa umukuru ariko mugwanye umwami w'Isirayeli gusa abakuru b'imikogote murumva ko Imana yabaze kwenda kubasi biwe ishira mu yindi mbaraga uwamwishe si wari gane kwica uwamwishe yahawe promotion n'Imana ngo uyu munsi intambara irakomera ku buryo umwami bamugumije ahagaze mu mukogote wiwe imbere ya Aramu bugorovye arapfa amaraso avaho bamurashe atembera imbere mu mukogote izuba rirenze akamo gakwira mu rusago kavuga kati umuntu wese nasubire mu gisagara ciwe umuntu wese nasubire mu ntara yiwe kuko umwami yapfuye hanyuma bamutwara muri Samariya abariho bamufuba mukogote bawogereza mu iriba ry'amazi ya Samariya wari umuvumo Eliya yamuvumye imbwa zisabagira amaraso yiwe abagore b'abamaraya nabo bayiyogeramwo nk'uko umukama yari yarabivuze aciye mu kanwa ka Eliya naho Bibiliya atariko yanditse
inumva y'umugabo, inanugwa y'umugabo, ubugome bw'umugabo butuma urugo rugirane rubura igikundiro, urugo rutama ibyama, kuko Akabu ntiyapfuye wenyine, yacanye n'abiwe n'umuhungu yasigaye. Ubu kurikira nzokwigisha imisore, mwumva mukora imivumo bigatuma mwangirika mu ngo. Mwumva umuhungu wa Akabu yasigaye ibyamubayeko. Ugukunda k'umugabo niki? Ni guhagarara ukuri kw'inshingano ziwe, avuga ati iruhande y'amajwi avuga menshi ndazi agaciro kanje, iruhande y'ibintu bitameze neza byinshi ndazi uwo mugabo abahagarariye urugo rw'iwe kandi urugo ruba ruzorama. Iyo uriko urasoma mu buhanuzi bw'umugama, nigaze gusoma mu kigabane c'icenda kwa Yeremiya, ndavuga ariko Mana ukwiye kutwigisha, ukigisha umugabo icyarico n'umugore icyarico. Niki cyatumye Isaka akira umubabaro wo kubura nyina? N'ibihe birungo Rebeka yazanye? Mbese we yamusanganye iki? Ubundi ngo z'uyu munsi zisanga umugabo ari hariya hejuru, ari hariya hejuru, ariko hejuru uzohajyanwa n'iteka n'icyuburo byawe bizogaragarira ko byamabana. Ugira urubyaro wabyaye ugaragaza icyuri niyo ataba umugore wawe, kuko hari ibintu abagabo mwayobeye abagore kandi Bibiliya rimwe bwibasaba. Mwamuzi ko umugabo ari wo kurera abana, mwamuzi ko umugabo ari wo gusengesha abana, mwamuzi ko umugabo ari wo gutunganya ibikorwa bikora mu rugo. Umugore arabicareka bajya boza ibyombo bakubura bakagira niko umugabo yokora kugira ngo ashobore kuba inkingi y'urugo runezereje. Uwo murima muzima, uwo murimo wawushyizeho n'Imana. Ntiwifatire mu bukene cyangwa mu bushomeri, ntiwifatire no mu butunzi cyangwa mu bwiza, ntiwifatire mu mashuri cyangwa iki, ntiwifatire ku ntege nke z'umugore. Wapi? Uwo murimo ukunze kuko n'Imana igutabira, n'Imana ikuvomerera, n'Imana iguha ibigambiriye kugutetereza. Imana ntizemera ko byivanga mu buzima bwawe. Nta mugabo yari akwiye kwirengagiza ko ubwitonzi bw'ukuri ari ukumenya Imana. Izindi Bibiliya ziravuga ngo ubwenge bw'ukuri, ubwenge bwose uzogira wabugambire kunezereza ubuzima bwawe cyangwa urugo rwawe, ukabugira utabanje kwemezanya n'akami k'umutima wawe ko kumenya Imana, ariko kuramba no kuranirwa, ariko kwama ibyamo kandi ibyamo byinshi, ariko gututurirwa n'Imana, ariko gutabagwa n'Imana, ariko gukingirwa n'Imana, uzohorana umubabaro. Kandi iyo umugabo ahoranye umubabaro urugo rurasenyuka. Iyi nkingi reka ndayivuga uko ubu umugabo muzima, imibereho Imana ntizoyikwima kuko yakuragije ibikomeye. Imana yakwicaye ikakuragiza umugore nk'uwo, Imana yakwicaye ikakuragiza abana nk'abo, Imana yakwicaye ikakuragiza. Reka mbabwire bisera, Yeremiya yaravuze ku murongo wa 22 mu kigabane c'icenda ngo nguko ukumuka amavuze ngo umunyabwitonzi ntakihayagize kubera ubwitonzi bwiwe, ngo intwari ntikihayagize kubera ubutwari bwayo, umutunzi ntakihayagize kubera ubutunzi bwiwe, ngo ariko uwushaka kwihayagiza ntihayagize muri ibi. Kubera ko Imana ivuze uko, ngo intwari ntikihayagize mu butwari, umutunzi ntakihayagize mu butunzi. Nagira mbabwize ukuri impamvu imwe. Hari igitero simusiga gisenyura ingo kandi bukwi na bukwi, kwirengagiza isezerano. Bitanga urubiraba nk'iyondoyondo. Mwatanguye muri abakene, uraciye kabiri mwubatse agakiyosike, umugore wawe arashaje nawe uriyuye, uramutaye ugiye gutorana n'uduke udukoryo.
muzasame mu bami ba mbere 11 muri ku murongo wa mbere murabe intandaro yo kugwa kwa Salomo ukunyeganyega kwa Salomo byahereye mu kugoyagoya kwiwe ubutunzi Imana yamuhaye ngo muri icyo gihe inzahabu n'ifeza byari igivyo ubwo butunzi Imana yamuhaye nibwo bwabaye intandaro yo gushinyaguriza Imana biravuga ngo umwami akwiza Yerusalemu ifeza ngo gushikaho imera nk'amabuye ngo agwiza amasederi gushikaho angana n'ibiti by'imishikama byo mu kiyaya ngo amafarasi ya Salomo bayakura mu Misiri n'Ikeyo ariko kubera ubwo butunzi bwa Salomo yari umurima ukunze yari umurima mwiza mbwa kubera iyondoyondo ryiwe kubera ukugoyagoya k'umutima n'ubwenge k'umutima njyanama bwiwe ngo umwami Salomo yavuye akunda abagore benshi b'abanyamahangakazi ngo uretse umukobwa wa Farawoni hari abamowabukazi abamuhetikazi ibikiniki warafise abamikazi 700 n'abahabara 300 uhanyuma abagore biwe bahindukiza umutima wiwe kuzindi Imana Bibiliya ivuga ngo ubutunzi bw'Imana bushira mu mutima wawe si wa mutima w'inyama ni wa mutima w'ibitekerezo bizima ngo mu busaza bwa Salomo abagore biwe bahindukiriza umutima wo kuzindi Imana umutima wiwe ntiwabugikorera umukama Imana yiwe nk'umutima wa se wiwe Dawudi Salomo akurikira imana z'abanyasidoni n'izindi mana nyinshi ibitabiza Imana yaguhaye ubutunzi Imana yaguhaye ibyishimo Imana yaguhaye nibyo ukoresha mu gusenya umugambi w'Imana mushingana hinduka ubu muri mukunzi ugukunda k'umugabo ni inkingi idasanzwe iyo umugabo akunda bakomeye gusa niyo mpamvu Pawulo abwira abagabo yabwiye ngo mukunda abagore banyu nk'uko Kristo yakunze Eklezia akayigura ngo mubakunde mukoresheje amazi amaraso n'ijambo none mbwira amajambo muvuga ngene gisa we ni wavutse sane byana byawe amaraso no kumurondera no kugira ubukomezi karoha kugira ngo abanetse iminkanyari ku mugore wawe ukayiyako biguma canke byoro kandi ubwo butware murabifise iyo umugabo akunda umugore wiwe umugore we yamanitoto burya abagore benshi bigeranye n'abandi bagore abandi bateka uko bagirane barabuze urukundo rw'umugabo ubundi umugore afise urukundo rw'umugabo ashobora no gutobika umukanda wa vubi agateka tuba kurya umugabo twiza akatuma mugabo urukundo ubundi Imana yategetse umugabo gukunda umugore we kugira ngo urugo rurame kuko izi yuko ifise ako kameze ko kuvivura agaca aterera si byiza Bibiliya iravuga ngo mubyihweze neza ngo kwagiye kuza iminsi wanzo hano wagenyerewe wese ku mubiri nizango mwubakira mu mubiri kunda umugore ko kakunditse ko kadasambana kuko yigeze amaye yadasambana akaba ari umushomeri utukubwo bushomeri bwiwe kibagira no kuba byarakonsa agaheka ko ari umurimo kibagira ko wamurongowe wize ko ari umushomeri ngo hagiye kuza iminsi aho nzohano wagenyerewe wese ku mubiri kugenyerwa ku mubiri ni iki
n'urwo rukundo n'ibyo bintu mwinjiramo mu buryo bw'umubiri nyine tavuga uti munege nziye kandi rero dusezeranira mu kinyoma ugwaye cyangwa komenza uko Sonia ndagukunda iminsi yose ubuzima bwanje none no mu gihe akomeye kubera akageso kamwe gusa waramutaye mbe urazi kutamugenza kubera ingeso ko rubwibona urazi kuba winjiriye Imana ngo nzohana abanyamisi abayuda abanyedomo bene Amoni abasibundi ko ndigisha ngo kuko ayo makungu yose atagenyereye ngo kandi nawe umuryango wa Isirayeli bose batagenyereye ku mutima kugenyera ku mutima ni iki ni kumenya ukuri kw'icuri n'icyo umugenzi wawe ari inkingi yo kudufasha kubaka ingo zirimo amahoro ziramye kandi zirambye ugukunda k'umugabo aha ni Imana yahereye iravuga ati igihe cyamarira n'amaganya kigiye kubabako ngo mbese ninde yoba ari umunyabwitonzi kugira ngo abitegere ngo ninde yabibwiwe n'akanwa k'umukama ngo aheze abimenyeshe ngo ni kuko igihugu cyayogeye kigasha nk'ubugaragwa gushikaho atanumwe abakigica umwe muri ko murara abandi mubona ko n'abana bacu bahahamutse kubera ingo z'uyu munsi umwebwe muri ko murara abandi mubona ko abana bacu mitimi aravuga ati ubwo nzokubaka gute mama ko aramunaniye kandi arasenga ariko nibahumure kandi nibahumure nk'ijuru hari Imana ariko kandi uri karabitaho arico biriko biramwubaka mw'abasore muri kugomba kuresha mwisunga iby'inyuma bigaragara gusa kandi nta kindi kintu gitera umubabaro n'agahinda n'igisuzuguro kiretse guheba amategeko y'umukama kuko Bibiliya iravuga ngo umuhanuzi Yeremiya 9:12 ngo nuko bahebye amategeko yanje nabashingiye nuko batumvirije ijwi ryanje kandi ntibarikurikira ngo bakurikiye ubugaba bw'umutima wabo bakurikira ibigirwamana byitwa Bahari bigishijwe n'abasokuru babo nico gituma umukamanye n'ingabo Imana ya Isirayeli avuze ati ngiye kugaburira iki gihugu umururatsi abantu ndabanyweshe amazi ari mu ishami ngo ngiye kubashiragiriza mu mahanga batigeze bamenya baba basekuru nzobakurikiza inkota gushikaho ndabaherengeteza ngo ariko rero ngundi Imana kubera iki base n'abasekuru ubundi Imana kubera iki bomo zobategereza inkota ubundi bapfiriye mu muryango naye nabo bakomeza konona igihugu c'Imana nimugire umutima wumva kandi yumvira Imana abakristo bashinga kunda abagore banyu kunda abana banyu ngo nguko uko umukamanye n'ingabo avuze nimwiyumvire muhamagare babagore bama batumirwa kurira bazi nimutume ko babagore b'abahinga babizi bazi twaje watwemereye urukiza tuje kugusenga
watwemereye kuboka tuje kugusenga. Uvuga Imana ubundi yabibashiraho abahanuzi, ibifise abantu mu gihe ishiramwo amajambo, ishiramwo ubushobozi bwo kugirane bwo kugenda bahura n'imibabaro y'abantu bari muri ico gihe kugira ngo babegereze Imana. Uku kwangirika k'urugo hari igihe bikomoka ku bugoyi butihanganiwe canke ku bukene butihanganiwe, ariko izi nkingi zo gukomeza urugo iyo wamaze kwirinda ca gitero sindamusiga gisenyura umuryango, ni ukuvuga kugoyagoya, kuba niryo, kwirabira hirya, kujebajeba, kugenda mu bitekerezo by'abandi, urakomera. Kubera iki? Uhinduka umurima utotahaye. Uyo murima nawo iyo uwo murima ngo wemeye ukikora umusara wawo, data wa muriwo. Imana rero iravuga ati mpamagara abantu babizi neza. Ubundi umugore mu isi bigaragara ni umugore, bwa mu isi bitagaragara umugore. Iyo ari Imana ivuze ngo mpamagara abagore bazi kureba babizi neza, nuvuga na ba Kristo bazi kwinginga, nabaza agaciro k'amaraso wenda ya Yesu Kristo yasesekaye i Golgotha, nabaza agaciro k'umusaraba. Ni ukuvuga si abagabo, si abagore, si abapfurere, si abapadiri, si abapasiteri, n'abakristo bamaze gusobanukirwa ukuri kw'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu Imana yabwiye ati mwa bagore mwe nimwumvirize ijambo ry'Umukama, kandi amatwi yanyu yakira ijambo rivuye mu kanwa kiwe, ngo nimwigishe abakobwa banyu kwiganyira. Umugore wese yigishe mugenzi we gucura intimba, ngo nka k'urupfu rwuriye ruca mu madirisha yacu. Ngaha rero kumvira k'umugore icya kabiri. Ngaha rero kumvira k'umugore icya kabiri. Ubundi iyo uri umugore wumvira, ntiwumvira itegeko ry'umugabo ngo yizere, ahubwo wumvira itegeko ry'umugabo ukaryumvira mu itegeko ry'umugabo. Kavuga uti ibintu navuze uko, Imana ibona uko, ukamagirira neza, umuhindurira akakaye. Aba bagore rero bazi gutakira Imana ngo nibo bakenewe. Nibaze ngo kuko urupfu rwamaze guca mu idirisha, n'ubwo ntayerekwa rikihari. Bwira abana bakobwa ti aba ibyera byose si amata, ntayerekwa rikihari. Mubwire n'abangu uti ibyera byose si amata. Ngo nkako urupfu rwuriye ruca mu madirisha yacu, rwinjiye mu ngoro zacu, ruje gusasika abana kwibarabara, rusasike n'ugwaruka ruri ku nama. Vuga umutima w'urugo n'umugore. Iyo umugore yumvira kumvira mukuri kw'ijambo ry'Imana, atabara igihugu. Ukumvira k'umugore ikintu c'ingenzi, akamenya igihe cyo kwicara n'igihe cyo kuryama, agatandukanya inabi n'ineza. Ukumvira rero hari igihe mu bihuza no kugorora impuzu z'umugabo. Ukumvira hari igihe mu bihuza no gutwarira amazi muri dushe umugabo. Ukumvira hari igihe mu bihuza. Ariko kukumvira ni iki? Ni kakami k'umutima wawe, kuko niko wonsa umwana wawe. Ushobora kumesura impuzu z'umugabo ukanazimugororera, tigeze umubwira ngo oya, kandi akugondoje, kandi akuvunduruye, kandi anaguhohoteye wanashaka. Ibyo si byo, uca wose hohoterwa umwana, gutyo n'umwanya w'uko wasarende.
biravuga ngo ni muganda muvuge muti ngiriri yazwe n'umukama ngo imibyimba y'abantu igiye kwandagara nk'amase mu murima kujya kwimikama yandagaye inyuma y'usarura akabura n'uyandura. Iki ni ikiganiro, iyi ni avertise. Iki ni ikiganiro uko Imana yagize ikiganiro kugira ngo igire iki, uko Imana yagize ikiganiro kugira ngo itabare akabyama, niko nawe ikiganiro ucanse cyo kunanitse. Ndabizi neza ko yaba umugabo w'umugore urugo rudafise ingo zidafise amakuba nini ngaba rero ari mutsona gome no kugira ibyo mutabiri yakoye. Urugo ni umugisha udasanzwe, kumva woguma ibintu byose usomagura ibintu byose ukoze byo ibintu byose barugirana aho ngene n'ubujyanye. Imana yasize ubutware mu mwana w'umuntu bushingiye ku kwemera. Niwemera Imana izobigukorera, kandi Imana irakugirisha inama. Ukurara ni ku mugabo iyo akunze, nababwiye ni inkingi zitatu zishobora kudufasha kubaka ingo zinezerewe cyane zinezereje, urugo rurambye kandi rubane. No gukunda k'umugabo, mutu umugabo akunda agiye kanze na application. Kuvuga umugabo kugira ngo ashobore gukunda urugo rwiwe, ni wa mugabo amenya ati urugo rwanje abana banje bazofungura gute, bizogenda gute. Ushobora kuba n'umushomeri umugore wawe ari wakora, umugabo ukabwira umugore ati uko kwezi mwabya David mezogo. Ni wa mugabo ababarana n'umugore wiwe, ni wa mugabo muzikora abagabo benshi mutwengera abana bo hanze bazi kwigisanzura babonye muga mugezi wanye abana bakigonga ngo n'ubujyanye. Abagore sikenshi kuri ico cy'abana. Ni wa mugabo muziko ari abagabo ubundi mugore undi muntu abaye ngo dawe wa mugabo atari inkuru, umugore we atazi kuzi no kuvuga hano buri muri mukunzi. Ariko iyo umugabo afise umutima ukunze no kwangirika k'umugore wiwe bitera umubabaro, ni ikinokora. Iyo ni ngiye kubaka ikoko, umugabo akamenya agaciro ke, umugore nawe akumvira. Kaje inama n'umugabo wawe yavuga ati yamari parcelle ndayigurisha, ako bije hejuru ukabanza ugatanga inda yawe ko ibintu bizosabwa ko mutanga inda yawe ko kavugisha inama kavuti yamari sake ingo kazi nibikisaka reka manze nanga inda yawe ko ashaka kuba ari karonona. Mugawe ni 4 passes de forest 3 fois casse. Ukukumvira k'umugore iyo bituranye no gukunda k'umugabo bibyara umusaruro witwa amahoro. Aya mahoro acakomezwa n'iki? Acakomezwa n'ikiganiro kiyobowe. Kubera ko navuze ngo ikiganiro kiyobowe, ubundi sokuru yaravuze ngo kutavugana ni isoko ry'amazimwe. Kutavugana ubundi ni ikintu kibi cyane. Hari umugabo n'umugore, umugabo usanga ari intwari, umugore mugabo batigera bagira ikiganiro cyabo kibahuza. Ni byiza ko bafata ngo bera bwaheze ngo ni stock ngo niki. Ni byiza ko mugira umwanya wanyu wo kuganira, kavuga ati ndi umugabo ndaguhaye ijambo, vuga kari ku mutima wawe, kandi mukaganira ibiberekeye mwebwe nyine, kuko urugo murasigenda mukarusiga, mugamwe bwo mwose aragenda, kandi isezerano mwasezerano n'isezerano ry'inapfa. Mukaganira n'ubugome n'ubugorye kubona umugabo n'umugore badashobora kwicara ngo baganire ari babiri. Ugasanga kugira ngo umugabo ashobore kumva ijwi ry'umugore cyangwa umugore yumva ijwi ry'umugabo, nuko baba ari he, nuko baba bari mu kwabirana cyangwa bari mu kiganiro cy'abandi bantu. Ibyo ni ikosa. Kandi niki kiganiro impamvu nashize ko ngo kiyobowe, ari ikiganiro kirimo igisuzuguro. Abagore benshi bagwaye ingwara zikomoka mu kutamvirizwa n'abagabo babo. Abagore benshi barenga ibigo, abagabo barongoye ntibabarongoza ibitsina, babarongoza ururimi. Ururimi amajambo y'urukundo. Kandi rero n'umuvumo Imana yadusizemo, yaduha amajambo hafi inshuro 3 zayo biwanye mwebwe mufite. Mwigira kwirigara muvuga abagore bagana gusa n'abambaye neza n'abagitsene n'ibiki.
n'amazu yubatswe n'ibiki mukaza yabaheranye ugacugana ukagumiza ukagira ngo mugore abashaka mubwire winjiye mu cyumba wawe n'amase yakoze neza kugira ngo yiga kandi kagende kica zokorejo mugore abashaka mubwire uti yo wagize neza wabyaye abandi bose barabyara mugana wabyaye neza gusa nukuvuga abashaka basi uronka ikintu gituma aca sohora ibitekerezo byiwe icyo gihe umugore wahorana itoto icyo ni kizamini kigoye. Iki kiganiro rero barwanga umukobwa ngo ubwiza buramugenzi bwami ngo bushase nuko muhurutura akamusubiza iwabo barwanga urukundo rushobora gutuma urugo rubaho mugabo ikiganiro kirakomeza urugo kuko urukundo iyo ukunuka cyumvimvura uti ndakunda nukomeze ngo uganirize rwa rukundo nukuvuga baravuga ngo inyama mbisi ibyuri yumbi ugashyira ngaho biruma nyene bikagatarana bikabigishato zigishe kaza uwa mwata mufise kubwirana ko mukundana imbere ku bana wige muzogumana umukunde mugihe bimeze neza no mugihe bimeze nabi ariko icyo kiganiro nikizokwigera kibura ibiganiro by'uyu munsi rero ikintu giteje agahinda ndi kubabwira impamvu ingo nyinshi nimuzigishwa ubundi nta mugore yiyubashe nta n'umugabo yubashe niba utari umuhate ahantu nabo nyine ngira bagira amasaha niba utari kwizama ahantu sibyo ni ukuvuga iki telefone imashini mu buriri iruhande y'impanuka muteze ubwonko bwanyu ndetse hashobora kubaho n'impanuka mu mubiri wanyu reka mbabwire yuko muri no mu makosa yego urumva umenga ntufise ibyo umuganiriza mugabo kuja kubura occupation ukabura n'itiro ikiganiro kiraja kuza wisange nacyo kikuzaniye itiro mugabo kucirushirizaho unaniza ubwonko bwawe ukaja mu telefone ukaja mu mashini ukaja mu wiki niko urushirizaho kumushira muzi ko umugabo n'umugore uyu munsi baryamana kandi iri n'ijambo ikiganiro imana nese ndababwiye mu gukizakandi ndakizakabuye yashizeho ikiganiro kubera ko itashizeho ikimenyetso bagahamagara umuhanuzi avuye hariya mu Buyuda yashizeho ikiganiro imana mu kuvuga icyo yokora ati mpamagara abagore bazi kurira baze barira ati ngo ngiye kumomora abantu bose bagenyere ku murano batagira umutima bakorera mu bintu bigaragara gusa yashizeho ikiganiro izi ni inzego zitatu mu bahanuzi bwa Yeremiya no muri abo bami ba mbere ndaje sozerere kwa Daniyeli kini ikiganiro nukuvuga ikiganiro imana iyo tuvuga gusenga ni gusabana n'Imana gyacyase udafise umwanya wo kwiyomba guca imbere y'Imana kuca imbere y'Imana ni kuja mukame ku mutima wawe gusenga si kuja mu isengero gusangire wa Kristo mu Karisiye nibyo ni byiza twaravuga ngo niryo sengesho ngo nicyo gisabisho gikuru gisumba ibindi bisabisho mugabo benshi mwarabipfanye benshi mwarabihemukiye gisabisho gisumba ikindi n'ikindi gisabisho kiri mu bunywanyi bwawe n'Imana ini byose ni imigigwa uko bateguye umutima wawe kuja guhura n'Imana niyo mpamvu umusasedo tutongera kumubona ngo mwibuke muri mu kabari mwicarana niyo mpamvu umupasitoro utongera kumwibuka uri mu biro urihana kuvuga uti Imana umubabarire nawe ngaho mpamvu ukomeza ukabibona mbe ninde yadushingiye nawe yagenze nawe avuga ngo Imana ishimwe ko tavuye ngo birangiritse ngo uyu ngora ngo ndibona ngo ari kuri atari ngo kwe babagira ngo ngo ma warakoze kuta kamaye warakoze kutamubwiza gushika nawe ari ibintu numviriza ngo nakaenda karangije mu mutima wanje utari ko mani bitamuzi biri kuri arutari binibiki ariko Imana ne ko ari mbyeyi nanje ko nabyawe n'umugore n'Imana imbabarire kuko sinabwiza kugirishavu hari bimugani mucamo kirabita waje patiri babazo mukoreze naye ni muri ko babaza Imana yacu aho muzi gusanyuka ko urugo mubabaro bitera nibyo kunda nimuzona byitiranye ngo abana baretswe n'umubyeyi umwe nimwibaze ngo bagira ibikomere bimwe n'abana babuze ababyeyi cyangwa abana umubyeyi umwe yapfuye akagirana igikomere nikimufata nk'umwana yumva ngo sari hariya ngo nyina ari hariya ngo je nzoja kwa baba ngo je kwa mama ntibisi ibyo byose muza ko mutabyikoreye ngo umunaniro uruhara rwawe n'uruba nako ndavuga rero ku kiganiro hari igihe abagore cyane cyane nitwe dukunda kwica ibiganiro kandi nitwe dukunda gusaba ibiganiro mugari natwe bwo tubyica
ama emotion amarangamutima mugabo akavuga ubundi ikiganiro cy'umugabo n'umugore iki kiganiro ndiko ndababwira si bya bishobisho byo mu gitanda no iki kiganiro ndiko ndababwira ni ikiganiro giteguwe hamwe buvuga ku kuri k'ubuzima tumukozi twara munyeranganije ibi nibiki we none kumwe mwaganira ukisanga ubuzejyo byose tubaburizako kero ngubera umugabo mbere umugore sibyo iki kiganiro kiba kimeze nka kujya k'umuntu ari imbere ya sentare uri imbere ya sentare iyo bataguhaye ijambo ushobora kugenda atacyagije urumva utari uwo gutsindwa mu rubanza mu ugatsindwa no kutamenya kwifata imbere ya sentare iki kiganiro muzi yuko muri umugozi w'inyabutatu muvuga muti imana n'umucamanza irahari reka tuvugane ikirukuri kiganiro gishobora kuba ataco mwapfuye gishobora kuba hari ico mwapfuye gishobora kuba muryohewe gishobora kuba mubabaye ni ikiganiro gitunganya mu muryango kuti niburi rimwe mu ndwi turafise evaluation y'ubuzima bwacu byase mu ndwi rimwe mu mwaka ibi niyo umugore yaba ari muri Amerika umugabo ari muri Afrika ibi niyo mwa muri ibi byokunda kandi birubaka kuko umwana w'umuntu nigikora ku marangamutima yiwe niho Imana yashize akabanga n'Imana yasize akacete niyo mpamvu Adamu inzoka yamuganirije yaza kubwira Adamu nibazanage no mujinya akabwira Adamu ati burya rero utabikoze uko iki cyamota kiri ibyemera Adamu ararya wango ararya Adamu yibakira itegeko cy'umukama kubera ntiyari bwawe n'igihana cy'umukama abona ubuseri umugore wazananye avuga ati none nari yaragirana mugani yarazi ko Imana naye yikuye ko biragiye burundu iki kiganiro mukagishiraho ni umenye amarangamutima ya mugenzi wawe iki kiganiro nikiyoborwa na televiziyo iki kiganiro nikiyoborwa na telefone ikiganiro kiba telefone zizimije pana ko mugenzi wawe aja kuvuga ngo yibona kamesaje na condition pana ko mugenzi wawe avuga ngwaro inge gatinda karotse bibabaza umutima umwanya umugore wawe umwanya umugabo wawe muri babiri n'Imana gusa simvuze n'abana bitandukanye n'imisi musohokana abana ubwo muyafite ibi bintu yini nkingi yubaka umuryango ku buryo uvuga uti mbenzoro nk'undi mugabo tuganira nk'uko ucenze nk'undi mugore tuganira nk'uko ibindi bindi byose aranganiriza akaryoherwa sijya komedi muja kukira nimuzikina abagore bana wari ubutunzi uzoja kwegeranya bungana urugo rwawe byari ikintu kinezera ariko undi mwanya kikambabaza nagiye mbona je nkunda kwikurako ugahura n'umuyoboza kurenganya rero jewe nagiye n'umuntu arenganywa cyane mu buzima uwo muvumo wari undi ko mugandingana narawubotse ariko n'ubu ntabyonze I'm not sure n'ubu naye noshinga aho naye noshinga ndafise ikintu sinzi icyo Imana yagishiriyeho ubundi je ndarenganya ku buryo bw'uko we dushobora gukorana ikintu kandi wumbwira uti ngo rero icyayi singiriki ngabe kagaruka kurangira ko agenda umunyamakosa kandi ibyo ni guhera mu buto bwanje ndeka mfise nk'imyaka 8 ngo ubuzima bwa Deo ko ndabuzi ni guhera mu buto bwanje kandi ari ibintu je nanariza ngavuga ati ko biri kose turakwiyindi mpinduka kuko nk'umwana w'imyaka 7 uyu munsi bari kirekere mugaje imyaka 7 ibintu nakora responsibility nari mfite aniza shira kubwira nimba byemera uniho namye ndaba abana b'imyaka 7 ga kiganiro nagirije abana sanga ni nje bajebye gusa niyo mwaje cyo yakoze muri vacances arakubesha agafata ikintu abona ko cangiritse ahubira ngo ndamesura ngo amasobwe ya pepe ya bebe sibyo nuko azi ko icyo kintu cangiritse gatwego umwana w'imyaka 7 nakubita umwana mu mugongo gateka inkoni gashanga kubura mwahereza ubwatsi inyana mwamenye ko inyana zigeze gucuka imyaka 7 hari reve yari yararumeze ari zihari ayavuga amasaha twayambara ku maboko zigaze ibiharuro nguvuga rero icyo kiganiro nikiba kirimo ikindi kintu na kimwe cyo busamazi oya icyo kiganiro kiba kirimo ukuri kiba kirimo amahoro kiba kirimo umutekano iyo ni nkingi idasanzwe ariko iyo umugabo adakunze nukuvuga iki abona agakosa ku mugore akavuga ati reka nicecekere n'abaramvundereza n'abaragira no umuri mukunzi bari muri mukunzi wibonye wese avuga turakunze
iyo umugore yumvira aba ari umugamburutsi, aba ari umugwaneza, ariko umugabo akavuga, ariko umugabo akavuga yaheza kuvuga ukakira ijambo, mugahana ijambo kugira ntimunanizanye, mukavuga bike bike, mukavuga kuri aka gasijaka, kuko hari igihe namwe n'umwe agomba kwipakurura ugasanga ariho akamwavuze kabeshe mu numwe agacarandamuka nk'uko mukiga ibintu mukagira evaluation, mukavuga tubuzima amafaranga twinjiza nayo tuyakoresha uko. Ikiganiro kiyobowe, kandi cya kiganiro kiyobowe cyubaka urugo, ndabibiri banga ndababwira ko kidashingiye ku butunzi. Iyo gishingiye ku butunzi ntikikunda, gishingiye ku rukundo rwanyu, gishingiye ku gukunda k'umugabo no kumvira k'umugore, cyo twita ubugamburutsi. Mwe abagore mugamburukira abagabo banyu, namwe abagabo mukunda abagore banyu. Nagarutse mu Banyefezi 5:23. Niba abakristu tuba tubabaye, tukaba tugwaye, tukaba tumenetse umutwe, bakaturoga bikemera, muga tugakomeza tukizera Imana kandi tukayishima kandi tuzi ko ari kubo abo barozi bakatupfa kubikana, niko nawe ukwiye kwidadirira ku isezerano gusumba ku kinyoma cy'ubuzima kugira ngo noneho birayangaye, ngo birapfuye, ngo birahetse. Abo twiketse ko bapfuye se bari barapfuye, abandi bari barapfuye bagenda nk'ibiragari. Ikiganiro kiyobowe, ukaba uri umugabo ugasiga telefone akavuga uti n'umwanya gushanja telefone, n'umwanya gushanja umunezero waje, kuvuga umugore wawe ukayitera kuri charge, ukaza gushanja umugore wawe, cyangwa ugashanja telefone ukadasharije umugore wawe, kuko iyo umugore umwumvirije uri umugabo wiwe, n'ubu utari umugabo wamwumvirije wo mwana mahoro. Ukaba uri umugore ukavuga uti nsize byose, ngiye kubura umugabo wacu, kuko umugabo afise umugore amwubaha ahorana kwiyubura. Umugabo afise umugore amwumvira, amucira bugufi. Bibiri muvuga ko ngwiki ngo umugabo ngo mu marembo ngo ahorane icyubahiro, Migani ya Salomo 31. Iki kiganiro rero mugabo hari igihe kiba kibi, hari igihe umugore akumvira muri sansitari bikica umuryango. Zereshi n'ibyo byamubayeho. Iyo uri umugore nawe usabwa kumvira, ntiwumvira mu manyanga y'umugabo, oya. Iyo wumviye mu manyanga y'umugabo haza urupfu rw'umuryango wose. Nabwiye ko ndi ku nkingi y'urugo, sindi kwigisha umugabo umugambi w'Imana, sindi kwigisha umugore umugambi w'Imana, ndi kwigisha inkingi zitatu zodufasha gusanasana urugo. Umugabo namenye ko ari we gikundiro cy'urugo, umugore n'umutima w'urugo si igikundiro cy'urugo, ni wo kuyungurura. Gafati nawe yagize uko bige nk'inzu umuntu kisokoro cyabiki mise mwiki, ubwo nibwo butse. Ariko mubyumve ko ukumvira ko umugore, ubugamburutsi bw'umugore ubugirane bumerura imvi z'umugabo, ukamuza no kuramba no kuranira. Mugabo nayo iyo umugore agamburutse mu bugorye bw'umugabo, ishavu ry'Imana ribarurumbira ko rikabica bose. Ngizi nkingi zitatu ushobora gushingira ku rugo rwawe rukarama. Mugabo ibuka, umva, nugira umutima ukunze, nuba umurimo ukunze, nugira umutima wukubishigwa rimenetse, tukamara amazwe n'umugore wawe kwasa, umubiri urahinduka. Uyu mubiri ni ivu. Sinzi umuntu uberutse nabwiye ko isigaye mfite iseseme cyane, ntazi impamvu. Hari ibintu nashaka kumva mu matwi yanjye, rero nibyo nashaka kubona. Epfo utabugira umwigisha w'ijambo ry'Imana umeze nk'umuganga. Donc kandi byavuye nibaza ko byavuye no mu muhamagaro wanjye, kuko nk'ubu hariho nk'ibintu, hariho nka ekute y'umuntu ushobora kugira, cyangwa indoto y'umuntu
ugaca wiyo sene biriko bimubako wabyabaye ko nakundurugamo komaze mugabo nawe ugaza mana muco ibintu ugasanga indoto z'umuntu inzoka ngo yabirana n'inzoka ngo ugasanga higawo urumva nyine kumva binduhije urumva ubundi ya mitwara yanyu turagaruka natwe tukayikorera kugira rero iri umuhanuzi cyangwa urumvije ijambo ry'Imana ugahora mu mitwaro y'abantu nuze ngo uyo mubwira Imana ati ndabigukoreye byose nisishobora kubirara na singeza wobiraramwo byose rero uwo umuntu acabwira ngo yabokiye kuba nk'umuganga akwiye kuba nk'umuganga kubera yacembwira ngo uje ngo nk'ubu ntubona ngo ndi umuganga ye unamaze kumenya ngo kubera ibigoma mvura unamaze kubona ko atakintu gishusha ku isi kingana n'uyu mubiri wanje nambaye kuko ngo uwo mubiri ngo bunyene gushaka kumiruka nkazambona urugero ruvuye ngo kandi sindawuta mbonye urutoki ruvuye mu runyo ngo ndaruvuza ngo sinyumvira ngo bya binyo bizikayeyo none uzingomeza ngirishije ibyo byose n'ibyambaye ko sinitawe kubera ikindi kubera bumvura none uri umugabo ugira umutima ukunda ku buryo bw'uko no mu gihe cy'ishishira mu gihe cyo kubona uti ibi bintu wapi ugaruka ku rukundo umukanda ufundikanye bweranda uri umugore ubwiriza kumvira ku buryo bw'uko no mu gihe wumva ko unanijwe ugaruka ukavuga uti yamara isezerano mwese rero mugaca muhurira kuca twita ikiganiro umugabo ati impamvu nari nahindutse mu rukundo ni ikawa usigaye ameze uko umugore ati nanjye impamvu usigaye ameze uko bimeze uko none tubigenze gute umugabo ati nari ndagushira he kuri umugore wanjye umugabo ati nari ndagushira he ko nagusire ko kuri urubavu rwanje umugore ati nanjye noreka kubaha gute kandi ari we cyubahiro canje iki nicyo kiyaha Imana ikaza ikaba muri mwebwe ikarema ikintu gishasha Imana ikaza ikaba muri mwebwe ikarema ubuzima bushasha ariko niba mwari y'amavubi ariko niba mwari yubuki bwo kumugina ariko niba mwanyu amata yasheshwe ariko mana we umugabo muzima ukiwagiga umugore wawe burundu ukumva yuko mugabo mayina wari bamwibutse biciye umugore muzima kuba ukabwira umugabo ngo wambuka uzofurimbwa se w'abana bawe already nawe wabyaye imbwa wazibwa nimugenda kwihana nimugende kwatura mwigishijwe urugo kutariko urugo ni umutwaro wikorera ku mutwe wawe mu mutima ukarekera Imana ka mugozi w'inyabitatu ngo ndaje Mana ngo nkuza n'ikizingo c'ibyaha byanje zara n'ikizingo cy'urugo rwawe mugabo nakunaniza mu rugo menya ko akiriho Imana ni wowe kuri hejuru ngo shetani ngo amanukanye mu cya gatatu cy'ingabo zo mu ijuru cyo gituma turabatsinzi kuko twasiganye ibya bibiri bitatu iki gitero sindamusiga kizana ibyaha by'umwenengo ibyaha by'agahinda mucikize mu izina rya Yesu Kristo Daniyeli yaravuze ngo bazi Imana yabo bazokomera ngo niyo bamara gukomera bazokora iby'ubutwara bashingana bapfasa ndasozerera ugukunda k'umugabo ukumvira k'umugore ikiganiro kiyobowe wundira utwa tuntu dutatu mugane kutwiga ko murabe icyo murabe ingene Imana ibishimira aho Imana izoba yarose b'abagore barira nanje Mana ndakorereye ngirire neza uwo mugisha uduhe mu Burundi uzomukoze duha abagabo bazi ko ari abagabo ntabwo umugore w'inzobe asumbye ubwiza umugore yirabura nta nuko umugore yirabura ari mubi ku mugore w'inzobe nta nuko umva reka mabwire ikintu kimwe mukwiye gusobanukirwa ikintu kijanye n'umubiri ibara ry'umubiri inyifato y'umubiri ugushaka ku mubiri basi iri ni nk'umuntu
basi umubiri ufise garanti. Mwumva ico bita gutera igere ryanyu, umubiri ufise garanti. Hari igihe nico gituma ikintu ca mbere kibi ngo kiba ku buzima bw'umuntu, ubona igihe rotorudaje yiwe imurungitse mu bitandukanye n'isezerano ryiwe, ugasanga uri umukenyezi rotorudaje yawe ikurungitse kugenda gusa, uri sebo, uri inabukwe, uri inabakazana. Imana ibi bintu bitatu ni mu byumva izogarukira umuryango wanyu, izogarukira ubuzima bwanyu, mukamazora bwiza umuryango wanyu, kandi imbohe zose zari zaravukiye muri uwo muryango wanyu cyangwa mwebwe aho mwabohewe hose muzoheza mu buhoke. Imana izohanagura ibyaha byanyu byose, izimanganya ibicumuro byanyu byose, itsinde ishavu ryayo ryose, ivavana n'ubukare bw'ishavu ryayo, hama ihezize ibatabare. Kuko umugabo yamenye ko abwirizwa gukunda umugore n'urugo rwiwe, umugore akamenya ko ategereza kumvira umugabo kandi agatunganiriza umuryango yaragijwe, hama kandi mugahuzwa n'ikiganiro kiyobowe. Si cya kiganiro muri aba televiziyo umugabo ngo Real Madrid, emwe mutse gusingiza ibintu bitabafitiye akamaro, umwana wamwe wamukinisha kavuga uti kabiri kugwiza gatatu bingana kangahe, yabitera ukavuga uti wawo bravo, kavuga ati mwana wa jewe yogira umunezero, agira ibyishimo. Real Madrid bajya bariciriye amafaranga byaraheze, muri gufana ibyawe byanyu buri ko birononeka yuko bidumwa ko n'urusazi, ariko wamana cyane iki gicaniro gifise amashiga atatu, ugukunda k'umugabo ukumvira k'umugore, ikiganiro kiyobowe. Murabe ingene Burundi bwacu buzamuka. Daniyeli ngo bazi Imana yabo bazokomera, ngo niyo bamara gukomera bazokora iby'ubutwari. Hera hanyene none aho sindi umugore ari kurira, igarimbiye niko yavuze mu gabane cy'icenda, mbwira abagore baze kurira neza. Nawe umugore ugenda urira urugo rwawe, nawe umugabo ugenda utamagara umugore wawe uti ngaha ibintu bibona gute? Bwira Imana uti nutugarukire kandi nutugarukire ko kuko ni wowe ubukiriro bwacu. Bwira Imana uti tsindisha budufitiye, mugabo n'imbaraga y'uno munsi nagaruka mwakira. Nugwara sida kubera yagutegeza uvuga uti sa n'umusirikare avuye ku rugamba ari kugira gasa abantu bose banduza sida, mama mubwira ngo mbaye umugome. No, mbiriza ndabibasigurira, sibyo. Hari igihe wikeka mugenzi wawe ni byiza kumupimisha, nibyo kumusaba mukipimisha, mugabo hari igihe wikeka ugasanga umubabaro ufise agahinda ufise, sibyo, wari gupfa umugwara uwo mugera wa sida kugwara ko gahinda naho na sida n'umupfumo w'umuryango, kuko wariyishe wowe nyene wica amarangamutima yawe, kandi ugaca usanga waraniketse nta n'ibyo afise. Ni muwe mukuri ku buzima, nagaruka mubwira uti ngusaba ikintu kimwe, kuko ubundi manyaga nawe wakoze ntiyazi, gusaba ikintu kimwe twipimisha, nta byanga utekanye, usaba Imana kugihindura ibyanse guhinduka. Ubundi nukomeza kuguma mu burake, ni ukuvuga n'ikimenyetso cy'uko n'Imana izoba yavapanuye nawe. Uburake ni bubi cyane. Ndasozereye. Niba biri dusaba ngo mwiga kubana amahoro n'abantu bose, bizokugendera gute byarase kubana amahoro n'umugore wawe? Daniyeli ariko aragira inama umwami w'i Babironi, yigaze kumubwira mu kigabane cya 4 muzohasome. Reka je mbabwire umurongo wa 24.
yavuze ngo none rero mwana impanuro yanje niguhimbara. Ubu Daniyeli n'umuntu muto ni nk'umusuku ariko abwira umwami afite uburenganzira bwo ati nimumwice, bagaca bamwica. Ngo heba ibicumuro byawe mu gukora ibitunganye, uhebe ibyaha byawe mu kugirira ikigongwe abakene. Kwirengagiza itegeko rya rudasumbwa. Heba ibicumuro byawe mu gukora ibitunganye, uhebe ibyaha byawe mu kugirira ikigongwe abakene, gutyo niho ukoranirwa kwawe kuzorama. None rero abashingana, none rero abapfasha, heba ibicumuro byanyu mu gukora ibitunganye, muhebe ibyaha byanyu mu kugirira ikigongwe abakene, gutyo niho ukoranirwa kwanyu kuzorama. Imana ibanezeretse, Imana ibarinde kubabara, Imana ibagurira imbibe, Imana ibatwenze kandi ibatwengesha. Turagushimiye cyane Mukama kuri uyu mwanya mwiza tumaranye nawe. Kuvana kera wamye uvugira mu kanwa k'abasabyi bawe ugambiriye gukiza ubwoko bwawe. Jewe sinkekereza ko hari icyo ugambiriye gukora kuri jewe, kuri bene wacu, muri umuvukano wakomera. Kristo ni muzima mu gihugu canje cy'abavukiro ndetse no ku mpande zine z'isi. Mu muryango niho wiheshereza icyubahiro, mu muryango niho ugaragariza ubumana bwawe ku rwego ruri hejuru. None rero se Mukama twubakira imiryango, tunagurira imiryango, dusansanira imiryango, uri mutananirwa, uri ushobora byose. Ndazi kubisemo kutugira neza byo kwemera, ndazi kubisemo kutubohora twobohoka, ndazi kubisemo kutubogora twobogoreka, ndazi kubisemo kutunagura twonagurikika. Tugire neza. Abamaze guta wakuba kwera ubukene bitandukanye, abamaze guta wakuba kwera imibabaro bahuye nazo mu ngo, bagire neza. Abari mu bitaro bitandukanye kubera imibabaro bahuye nayo mu ngo, mubagirire neza. Amaraso ya Kristo atweze twese, inganji yawe Mukamizi muri twebwe, mutima w'Imana uzutuyobore mu kuri, mu rukundo, mu bweranda no mu butungane bw'Imana umuremyi. Amen. Amen. Haleluya. Imana nyina amahoro ibishimire, mugire utuntu dutatu. Wa mugabo iga gukunda. Kunda umuryango wawe, kunda abana bawe, kunda umugore wawe. Wa mugore iga kubaha. Uba umugabo wawe, wumvira umugabo wawe, kuko nagiye mbona abagore areka kubaha umugabo wiwe, mugabo akubaha nde uwo bakorana ku kazi. Ariko amafaranga kubyuka urasumba urugo rwawe kumbwira ngo uri kuca ifaranga. Bikore no mu rugo nawe uri kuca ubugingo. Mbona itubukorera mugabo uri kurabusingira, uri kurabutabirira hasi. Yaba umugabo n'umugore rero mugaca muhuriza mu biganiro kiyobowe, ibintu bikagenda neza, mukazimya televiziyo, mukazimya telefone, umugore wagahinduka televiziyo yawe, umugabo wagahinduka televiziyo yawe, umugore wagahinduka iradiyo yawe, ibintu nk'ibyo. Icyo gihe Imana irabishimira, irabanezereza, irababohora kandi ibayoborera inzira, gahezi ikabubaka ko igisoko ciza kizima kirambye kandi kiraniwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibaho umugisha, ibanezereze, ibarinde kubabara kandi bagura imbibe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.